tirtu te ka channel ak lo lom la vek chawa anu Damlo chin hospital Durtlang ICU mek chu tlanbo sana Pawisa kol ve chunte laksaka ain le lo hralhsak boka ama hi mizo ni lo na cho du thu sama mizo tong thiamane ama hi zon mek ania omna chin hre chon number an tarlana hianin bipop turin an hriat tirane ICU chin hi chu da na serious taktina ania chu tiang chungpot sonen tlanbo sana a Pawisa kol sa te laksaka ain le lo hralhsak bok na anu in le lo nei lo in a siamani der me hai nakina chunga thling ve theinia etiang chunga anu ICU mek na serious tak chunga etia tlanbo san du he anun ron tlakina sur tlak tak zetane anu Damlo Synod hospital Durtlang ICU mek anu Pawisa kol ve chun alaksaka in le lo hralhsaka atlanbowa omna hriale mu in chuan khongin he number a hi milo bedonia ten number an tarlang telane mizo nilo du thu sama mizo tong thiamani bok a ming chu sunita te na ron saine